Kamugisha Richard n'omukazi we Evas Kamugisha nibo biine Omwereere ow'Emezaana kandi n'abatura ba Kyempisi omu Rushuku omu Rushema district konka nibatuura omu Wakiso Kampala. Ekiina ekiri aha mutima gw'omwana nkingana millimeters 10 kandi $2.5 nizo zirikwetengwa okushemeza Omwereere ogu. Omwana ogu naisya kubi tagwejeje ekiro narara takwonka gye inwa kusya obwire akisya kahura takubasa kwisya gye kuzira takubasa nakwonka akatandika kurra akaisibwa kubi munonga mwenshaba bazira kisa urikubasa kutuyamba akatwatira omwana witu sikayira k'emigisha bakamushemeza akakira akazombana nk'abandi. Omwana ogu kutwagarukire murago mwezi gwa kashatu bamuteka mbazi ya heart failure obo mutima okuremererwa okukora seje mebazi ntujugura kanasheme kuba nagibaho embazi egyo okumara obwire obwo turasyo kubona akasenta akakuba tushabire okurangu yazo mwirwaro bamushemeza. So eje mbazi nerye yebeyi nko kumanya by'abana embaze y'abana ti yamani kusanga ngunoza kuza omu pharmacy aba batungireho $6,000,000 konka tizirikumara nibashaba abanyamba bazibona okubahwera okureba ngo omwana wabo yashemezebwa. Urikubasa okuba ino obuyambi bwono bwayine nabasa kuteeka aha namba ya 0704 881711 ninga 07 8 17 eryo mazina ga Kamugisha Richard. Then nijo ya MTN ni 0777 07 33 65 neryo mazina ga Kamugisha Richard. So turiyo tushaba obuyambi obw'esente ezikwingana nka $2.5 ezibatushabire ezirimu embazi na n'okushemeza procedure yo kushemeza yona neza kutumara $2.5. Ezo $2.5 n'abanya-Uganda nyonko omuntu n'omukyara wanje tukazibasa tugezeho kushaba abantu ezo sente zikyari esente nyingi so ntushaba abantu ngo mutuyambe mutwatireho kuranga omwana witu yashemezebwa kandi yagaruka kugira amagara marungi. Gashakwa Jime Mhumza.